मसी oldest paramilitary force ni 1835 to link ki bani masi ihalam de kasal lebi na khangnarami masi kasal lebi si kamai to gi makoi si kasal lebi link si kasar gi beli se ngang na link ki bane tribal sing ne mo si yam red to adu gi akoi ngasi si ona tin ba am lai bani assam ne jibin assam rifle si 1917 da maming thon ki bani madi mamang da assam rifle si makal gi maming tholami Assam military police harami, frontier police harami. Makogi role se border security ne, CI operation ne, law and order maintenance ne, aduki humanitarian ground disaster management ne. Aduka moi na ngasi tori basi asana pele tori role se di makogi role na taba yam tori ba. Adu atopa mana moi na hai ji bada hoji Kartik na interview thai masi 32 suba DG ni 21st na tiba. Aduka aina sum thengna ki bada aina army service to kuina ngasi bogdal aigi life ti thengna basi daida army officer mana sumaina akoi gi public ta heta statement pi base janan na natana ai kana mo thengna driba aigi wakhanda di masi manipur gi knowledge kasu manipur history khangde aduga masi army officer akoi code of conduct akoi lejari discipline life ta di sugum se ai wakhanda di masigi hantaki interview se pet news oina khalle yamni heavily pet oiba yamna masi organized oba si minister home affairs da asane pasi minister home affairs lai minister defense lakti ba aduna ai wakhanda di hojiki rocket se tang taruka an lama arang bhamma legi dabsi ai ujare masi da yamna singningai oiba se solid fuel na ma yauri ba solid fuel sini kana na piri no aise masi cookies na kamai du phangi no sinisa masi yamna government control to by item ni masum basi China no werangodra USA no werango India no wedra kana nom di moi supply tore ado market to operate phang basu na te ba ado moi to supply to moi de ammunition watri ba missile watri ba masi gi rocket sima di ado moi na man dinai to bu yaroi maram di mi tare sirimni whole kano do viral ori bani adna achumba thabak tu mana chumdi hari basidi ma si somebody is behind his back ma si sumaina ngango kholu aduga sumaina manipur da praja sing da sumaina tor khang dabni khotamni adugi het tabl orga india gi scientist mayam am lai chenjel sina isam jam na de hura ma de phar ganda hura machine do e machine lokto khoto makhata na khanga ni kholane gi mong suma le ba aduna masi janan na se masi matang de hi total lie aina senior ro junior ro adi wanate ayone di in terms of service that man is junior ni man brigade commander but the ai sida un hoyi aduga ma sumba statement di army officer he should never given it such a statement adu itaragati aina pabung da lakchani ngi sina pabung jo asar first lebirami ko ai tamosu asar first lerami aduna asar first ki masak nai officer ngi teni obirami je aduna asar first experience soi lebiram gani why hoji yamna magi claim mayam sida chang chang ai pabung da gi short answer dang aina pami je asar first si kamai no handaki conflict sida asar first is taken to be a pro cookie and then anti Maitai oina masigi security force se sumaina project or crazy kamai no masigi same questions je mango do hangi ko same interview sida pom kare having masi whole course de miraj chu sinani suspension operation se ai wam thaje ge boxing ring amada boxer ni che amana makhut tung de punjala ba amana openly swain thilan ba india sina hoji referee ori akoi cookie sina khutto akoi sina man boxing gloves pair thilli ba maite hin khut punjale ba masi ki condition akoi hoji okay amazing answer ai colonel sir talak sege pong talak saning base asang first na logistic supply cookie militants in the P habaza masigi it is not just the claim by the people of Manipur public na maite sing na to claim natana handaksi nation I am na thokpa mogi press statement amada I have that it's widely publicized in many of the national media Manipur local daily natana nation I am the people mogi press statement sida panbazi am mayek sing na asar first na cookie militants in the logistic supply P habaneb Pabung, how far it is true? Aduga PC na nangan high the same question si damah kungi pa paukum zina masi false claim ni haidena PC na high. Pabung, what's your response? Statement totally wrong ni. Okay.
ai haje ke suspension operation to mutanda akoi gi kuki militants camp che tara mari ne ba Churachandpur da designated camp se mari le re Kangpokpi da mari le re Tharjol da hum le adi Chandil da le re Technopol da anim le ba total camp che tara mari ni masi camp si gi manak se da assignable post mum le masi daida moi gi asane phal da khoi se le rap ne khangi rasan jo olo surplus web aduna moi si totally moi ga merge toraga dum le ra bani moi na pipang hakte rasan se mana adu ground salaga yeng tabam yamna nungai tabam na su gi agreement si daida masi responsibility se check tawna se manipur government se nei responsibility ground reality se check tawna base masi chai tara ni pan kun mukshrak base ground kanam ni check tawti manipur police ki IGP rengam ni check tawdani aina na hoy manung hokida discussion ma da moi se hotel ibal da lunch na dinner char ga moi adu check tawba da du weram aduna akhoi soiri base responsibility akhoi ya sobi am lay manipur government ga sobi am lay firstly su sign tawsi wakhan khala tawde akhoi kuki gi lang di thubne manipur government kuki hoji moi na tawse su chi su ta extend tawne adum tawne hayab su se su to kakthal lo hayab adu hek masi moina paliba demand ji phangdebo chu ko oi aduga atoba mana in hajening mana ST gi demand gi se ST si da koina phangum thokpani akoi bird right ne akoi pokpadi gi ST se dum oiradab ne adu the command do gi bu moi janan na saibni STC high court ki order du gi matuina moi se kanu si peace rally ma solitary march ma hoye do madu one of the cause moina opportunity ngai bane ba aduga STCD makoina isam chana da kugi si refugee ne na moi grand logi basuleri refugees in ST phange akoina phangmam thopusina we have become refugees they have become indigenous people da du oi reba geje na 2023 da akoi mani BJP government na phongi duna 23 September 2022 da phongi bato madu da moi si indigenous people na lakhok reba aduna akoi position si yamna mong ta da bani atoba point am ga haijoge PDF se 2023 ki July ya da da Kangpokpi da lungi setpa dress sing akhoi gi drone gi image am toraga utkrab ne ba matam jenen na retire tokri adu dena ina harisi ma min mangang mi ne harisi ma masama DG orabni information khudung timon de yori bane akhoi gi manipur de leba kuki na te hojik lan torisi immigrants me am sina misi mina yam tamthin haliba minung gi sugle le ta base akhoi sidagi leba kuki sina te ai isam sam na asam kuki jai command to jere amile ne ta moji am discipline lei yamna moji high bi inda ba khota ba adum nati haiba yam obedient noi ba mine ba akhoi gi manipur de leba kano si kuki ne nati ba hoji akhoi manipur hali base immigrant sing sina ne ba janan na sumain hairi base ai thawai sung nu ngai te di ma khangna asu aran base ke dungang in haiba aduga akoi sinya ka na de leri ba border leri ba singung de leri ba sibu moi target ke do oi do no haiba paja ji moi target ke do oi do ri ba moi ne tai ni government tai no tuna government tai no ba government to no bani paja ji ke do target oi do no aduna di makoi si akoi ni am phajana khandaba am change ba ko hojik tori ba sing si akoi si mo chukta ta drabani adigi atoba mana aina hai aroda am ta hajogi ge habi ko janan na maitai police kuki police ka hai base masi uniform selamba akoi uniform selamba akoi mi da dine ma hindu ni muslim ni ko mana kanoni kai but akoi di caste system chugle lete akoi na ti command to base Nepali se ai gurkha rifles ni ai Nepali se to India de le troop sing se ma khoi adu leite ba masire mana kai do boi no kuki police manipur police se aina police te ma ji case torga manipur high court torga sire da ma grill do gudam ne ma he requires a big grill from the Manipur state side police to ma ji akhoi Manipur high court ko ma si ma statement chumri chum da ma kan to hong test pai to gudam ne ma ne thai ya bro ne isam cham na ba ain haining ne heta chum da bu heta hajin ba ya ba na te ba maduna aina hajabada masigi whole plan se ai wakhanda di
한때기 세 이번에 가는 산티는 좀 받은 하이비그래 마치 포렌 했는 것이 여보니 아주는 라싱 오이르시 먹고기 국기 신다 얌 백업 얌 쪼바 financially arms were any need mohi assignable logistic pire India government pangbe ma PDF by base ai hai ki PDF se ka LTT ka samane Sri Lanka de operation da yaujurui LTT se akoi PDF se akoi sida train to gibang alta na yamna aduna masi India government gi wrong policy foreign policy oi doina ba finally makoi moi PDF makuda moi Rajiv Gandhi do grito aduma adugi mong de laktoine Rajiv Gandhi suma wrong foreign policy to ma thoi thagri to ne ba adum kharlei masi yamna deep rooted oiba diplomacy ni geopolitics international geopolitics ta masi mafrang der pangang sungang biade akoi ai su ai na mangai de ai na khange haibi wanate masi yamna think teng am changi aduni ai okay bong thank you very much bong da ai final question am hang joge ngasai drone gi matang sida yamna wahi am ka magi choice of word si the yamna hena haitara emphasize to area am ka yori bong masi ai na wahang moina pukhat ning area ji maruina no ammunition has dropped not just about drone bombing nate ekoi gi drone gi matang sida wahang jang po matam da Handak no ammunition has dropped either PC and high visit general and high visit bong kari to bini don't see ammunition thada de harira no ammunition not about bomb anything kind of thada this tang amunda September sidai da ai ngarang chesarui hoksin pimcha se mai mayumda mai masanu bi de pale base drone gi expanded mache tunani okay makut pali to ma si makok to pali tuna kanoni aduna sniper rifle gi ni aduga drone si tamoy hapsele si ngasay kanan santi na higibato madu drone si akoi si manu cookie na season na si yamlay na 4-5 lakhs na pangba market yamlay na pangge ba drone si okay drone si moy na si season na biwani drone si makal tara mong de season na ba agriculture na moy na kar modify to ga semtok pa na ba drone si masi moy ammunition happy bomb happy bani adu pahelaga psychological warfare nga sa hibato army da koina attack tok ne dan bomb to pa thada ba tumai na mi ki halaga kochen chehalaga matung da no mai kapsela ko ne ba ad drone sin moi 100% masi bomb hapaga psychological warfare ma moi na create to ne ba mi se panic ol kochen chelan ba frang de drone lai tra ne pungchai chai re kochen chen ba adu matung da moi na kapsela ko ne adu da kaino yaw happy bomb happy okay madu bomb happy okay pamung samnai phal se Pong sa tong blog sige pong sa nga sai highlight to ba yam academic over point am ka I have read a book like am ka notice question hai dana Professor Munirul Hussain and then ekoi Pradeep Hanjobam moi any even notice question hai dana like am ka maduda asar first ki magi legacy me am hai batare ma ka mai horoki ge have gi aina tikak theng na gi bada pong nga sai have gi after Anglo-Burmese war matung da ekoi British army me am say no longer in need adu hanaba la kan da travel rate में हमसे कमाई थेंग नगदे के है कांदा मधुदा सामने विशिनर पकी वारी मक मधुदा travel rate में हम थेंग न बा सेमा की बा असम राइफल्स ने बा असम लेवी ने बा and then it became Assam Rifles ado if I read it correctly pamung na sai hai do irony do but the present conflict now we have is rate amala ayana khalaga the kind of rate drone rate kumba any kind of rate amala kanda hoji what how do you feel babu come having matam the linkat ke gi aim se totally hojin opposite order piwani ta okay hojin na moi red tori ba plan de red tori ba si moi na friend order piwani adu asisida general na hai ribana aikoina cookie far cookie series ju aikoigi jaga dani Assam Rifles control to area dani far is ju cookie the missing heli khulai koina low khatli se ju khongat se ju the collection of arms and ammunition you we have collected more from the cookie community and aikoina aikoigi thugari ba dismantle to riba aikoigi vankar me arms is more for the cookie community what we are doing is more harm to the cookie community and why you are claiming that we are very unfair to Meitei community kapong ka happening adu dai isa mokse Megi tang manga ga tang mapan ga silai mo khong da ai isa mo kam na si yaw ai bakbo ai ang si hajaram ke adui da lai mo khong si army gi kaino ne ba army kem ne ba under nose ne du lady se army gi manak tu to ri du mui masa mo kanim to ai na mui general da hai ba
nang na di sigi se noi nang na ton makha da moi kam ni se nang kham dir kari ginu hai ba adu mane makoi totally moi di pro kaino ne cooking ni masi totally I adu I 100% I've seen on ground okay adu di moi ni yaro moi na pro kaino ni gai da moi na mai te ni ga chuya yaro only one point I na sa matam da chai ni phu manga gi about 45 years mamang da ne bai 7981 se okay manipur gi mani akoi mai te si di pang kari ina le biram ai matam 4 years service captain no le captain no le mani akoi manipur gi akoi mai te se notice the quite a young officer se akoi mai te si ne notice akoi army officer da nearly 400 to 500 mung le mani yes ko aduga sipai da di yamti okay hauji asana bil composition the garoli kumauni kerala aduga akoi mai te se nagaland su yo de bihari ga si kamai to ge bo moi DGO ibe sing ki mapani khakte ne bayam na okay bihari DGO di magi whole body bihari porani kerala ge DGO re na mar kerala porani kumauni garoli maximum ne hoji asan pul le se okay akoi mai te ki facility si di akoi function dra bane okay maming gi wane samne pul hari base okay officer yam jara ga zo adu officer si da koi army de deputation de lak pul chahi hongi akoi minister of defense ni assam ne pul sina moi minister of home affairs kin okay okay aduga aina hining bamna aroi badai hajening bana matam de yam nongning bo ane assam rifle aram rifle na herme aram rifle moi je they are discipline force na te discipline army akoi samjana de kwang na ne wa hongi mo tu thesela go hongon ba adu mane asane pelcha 1980 da mo si modernize kra tor pa adi mo mang di maprang kham ba kan force na te police ne samane okay pong ai final question ngasai gi asane falsi karigum handak ki habitare asane falsi ke battalion ani khalo thua kan jamu da thagi bezi matang na mongo da hangi ba wangji is it out of my pressure maitei gi pressure gi era masi chatli je haiba kan man it is out of necessity hauji jammu kashmir da ekoi gi sipai thajan ba changi adu gi sipai pibam changi at the same time manipur da lei sipai sing ju lokthok pam changi adu gi purpose to sab to hi hai pam kari rek to bi man machin thirim ne okay madu thari bi suasan boda phobau se ithai de to gi ba nine sam rifles do madun ihalan bun dang do kap na ba adu battalion se pressure ma moi yam indiscipline oi bam leram ni second ne kang pu bi dei ni suasan boda kang pu bi se moi da aran ba sing do moi da headache wera pa okay and because of that moi da headache moi gi ai gi sa phatre da yon headache oi tana okay pong ke to bi valid now I'm coming to Pong sir Pong Colonel sir ta ongla se Pong kari react to bi ding how to get point home se mai sidai da aina hajai bati popi gi simti mai shifting simati adum valid oi na khali ko ma se valid oi mati bati mai good point ne adu mati ko aduga sidai da bilene lobo action da su mai su yai aduri da masi bilene logo dri ai da mana India government da mana ai consult tor ngop ne khanjai maram de state na control to bungam ga to pon na tiep masi Brahma ga chulon ri ba Brahma government tai na raga adu Brahma da khoi manipur na direct oi bu ya da bani na India government da hana sound tor ma this is problem la si mo de kitang tor ma adu kitang phagadar na khanjai okay aduga masi gi sidi khara palong oi ba problem oi doi ne khoi okay thank you very much